Amasan his YouTube channel Hozo se nabonun sibay tuni December date 6 ay to kilhonin hisi YouTube channel lani alhin na hitan hisi to kilhonin comment section a question chom hung kidong ho hin discussion ay law interaction ne yutin ama sa pending in sir na channel hibanga kingai noma hisi LZT lamja thang pen ta interview na hin bol hi na kitsai de ne kana left eye bye bye tin hiji ana left ho ana left ta zong le ka kipa e ti ding hi main tin pha chom khat ading bawa na ngai nom zong hi ka kipa ma in na che ding hi ta zong le pu za zai sing si din ala sana tol thing sa hei la nu ati bangin ke hi tol thing sa hei la nu bangin anom jing inkatin abanin itiam khana selung na hin gel theya selung na hin hei kit ting le kimuto zina te ti kasenom hintin hechita gelhonin tol thing sa hei kiti hi ipiti na ham ti jong halkhat explain hin bol tha pai pen katin sa hei pa kiti hi thing phung zo sia mo po zep lo hin hong pa phale hoya hoi hin ale ibola khanglui te hin la na sim pha no le sa hei pa na ti jiu ham ti hi ga ngai to leo han sa hei pa hi adin khang tha ho ni mu kha lo diu khang lui lang ke to ba khang lui lang zep ho ni mu diu hin thing phung aba ki ka apozin sa hei pa hi ahung powa hi le thing phung ai ta mat de na athi to ka avoi gop chana hi ta thing phung a bet den zia nung chon ta lo zam ta lo den athia agop ma jong le athing phung ki so den ai ti to banga hi lungdet mel hoi pa hoi lungdet decision khat ve la le nung chon ta lo athi chana dinga azot den ti hi sa he pa a ko na ki hilchetna na ki mang hi ti jong he dinga pha hi in chi ta chom khat topic khat episode khat vietnam na zia subscribe ma khat adei lo wa le adei lo lam to a hi le left pai ti ho hi thu sim khat au men masang lai jin nunga khat le golang khat an kilung sel thon nen mun khana chance an amun wa hin anu mai nu hin ept dan ha ave ya hin san khan hi le pit chan ave ya hin sanin amazong za chabe se na za mangin agol hang pana delin anung delin khongayo boinu khongayo ima cha kho ka sapoi ti jong le nung ho talwen azam paizelin ichapan a khen tawin later ki thot pha lai hin gol hang pan jong ho la ho thei talo hi zen later athunin pit ti ai ki khen jeng ding tam itin hang ki khenu ve ti khat to na nui zan na thu sim khat anau min itia hi michael lam za thang kahin ho lim pi zia hi pit ti ai ki khen jeng de ham tia khau ti hi mai tin chom khat hi chi YouTube channel an via ana subscribe ma lung hai lo na zia ana nung che ho an unsubscribe ba ana vetalo ho ading in zan lai leng nu ke se na goli nei khen a hi ta zong le na king ni na a ham phan lang ti ho sa khom di main tin all the best maban interesting phan le nong ki diu kinemin kanga zinge ti beni khong sai la to ka hin te me abanin sar kuki nam sunga ki khelna thein ding khanto machal na ding thu hin seyo emite kuki zote sunga khanto na machal na thein dinga hi ema lungel bo di sa loading mi lungel zong la ji ding episode danga jong kana sei jin majority rules and minority rights election in iteng le nampi sunga cso choma dinga election ho pi ho in iteng le vote tamu pen kilheng do ji hin la vote tamwa kilheng do ka hita itia hi a kilheng do lo ho a minority mi hlom zo ho an hom zep ho noi se lo ding
thu la lo nei lo ding ama ho thu zong la ji ding abanin nam khat hi ta zevin kana sei je bangin population zong atam thim tan population atam thim to kilhona hi society song apha ase jing ding a hat a all jing ding hin aban le idea chom jong jing ding hin che idea chom ho hi halkhat thu hat jeb ding eima idea to kitolo ho zong platform pg ding sei sa ji ding mi imalo thi ai igel pen khana pana zong idea phata hung so the hi ti zong gel ziu tin emite society hi masang lai ipui pa teu khang la ya jingka ni hla bal to an kam ki hon lai to banga loading atha zong sa ding ti he hin masang lai jin bal to an kam an ki hon lai jin jingka le bal to an kam me ni hla le bal to an kam me ti hi an hin ti se pi khanen sapang khat ko ma boy na hon ipp me ne ki hon jivam ti le sapang pa chon happy ki hon jingka le bal to an kam ni hla le an kam to bal ti le na hon mi chom ne ki hon bo hila ti chi to banga hi i society sung hi lam kai hon sei bo adie ti loading critical analysis le cross checking ball ziding jingka ni la bal to an kam bo hi loading adang zong me po chom jong hon ziding me goi jong hon ziding sathu ngari mal chame ti zong tha ziding hi ti sei no movin abanin michael lam za thang hi itobang mi an gelem nangin nalunggel hin seyo tin michael lam za thang hi imi isaw hi in haukip ho hi in thudoh leader hi in abanin manipur state adinga bjp spokesperson khane hi in ehon itobangin demin itobangin sesi jong lewhen state khana bjp party ruling party khana spokesperson akimang thei ti khat hi ichanai sei set wangwa aphana theiding ham aphana jong ding ham ti hi gel ngai hi itobangin sei se min lang zong khu na bat to na mel to adu da ti jong lew chun ken wang mel hoi mel sen ka ve poi ama sunga pana ipium ham ama ni pilunggel nei ham ichana expose hi ham lam kai te ecso lam kai ho elected members ho ichana head gilam asung thu aphatna se na ichana hetnom ti hi hetnom na zala hita kan ho pi hin ama pana zong thu tam ta het be the hi ti zong isai no movin pakai je sun bon mi chon si hoto ana ne khom thia le lam za thang to interview hoi pi ho ka hin bo hi bola na khuti ma au ham abanin michael lam za thang hi isai ma bangwin spokesperson ahi to kilhonin biren epp ne tiu ham biren ui chani tiu ham epp ne tiu ham biren to one to ana ki bob hi in ilam kai teu elected members te biren masanga ui mei khuba ba danu jong he na hin koi ipit to bang hi koi biren ko mahung phale itu bang hi ti jong he de hin hi cho hi all wala full interview na kahin so do phan le nan he diu hi ti jong ka sei nom he abanin ipizia ku ki pom thailo ham tin amasan episode khat kana bol ki goyen kahin bol manin hin la tu laita galle toli nei laita hi to kilona ichi controversial je ding hi ja hi kala do kin hin controversial ho hi ha se dautin kitu kilem na ding khanto machal na ding ho halkhat focus utin ichi youtube kema channel na naven na chung chon wa het na hin nei be diu nampi kilung to na ding na nagel thei diu lam kai te za bolding adilo na ho criticize bolding dem ding debate ding ai wanga ahi lo chana lam kai khat inam le society lam kai khat threat ball gi ball tha ding vo dinga kam cheng ti ho hi man lo ding pha ka sain i khan to machal na dingin kitu kilim na dingin ama sapenin e ma le ma ki vieutin lam kai te za dan respect ball dan jong hal khat ki zilje mote ti ka hin sinom he abanin emite ikipum khat thailo now ipije pen ta idem na lunggel hin seyo tin emite ikipum khat thailo na pen tau hi election ni nei ma ma ko hin election um hi le ikitu ma diu hin election hungum tiang le thing noi khanen
party khat ai lo wale candidate khat dei chom hen chom anei zin mi pi ho vote ke sa ji pon ai le thingnoi khanin party khat ai lo wale mi lam kai del hen chom khat hin nei teng le alang pa hin akite ding piding pa jong hin upaya hin hol te ding hin na hon amana support le ken jong ka support ding ka ki hol ding he tia lunggel ki ne ya itia hi party chom chom hum ping do thingnoi party chom chom ping do tun jong velew han emi te hi thuta ki sei teng le itiwa tha zin izanom ji popin bal to an kam me bo bo hi idei ziu ham abang kom le thau me ki kang asa go boi du ji lo ham ti jong hi het ngai jin saikoda singana hengle ma saikula kanguya hoi ipp koi koi thenu ham thingnoi koi koi na support ham ti jong sei lawai het saw hen ai le ku ki mina ke mina thingnoi ki bola election bo bo wa hi tia ima tha diu tam mai kalam ja thangin saikot geopolitics ati to banga hi hal khat I outlook hi broad sa zeb ding election bo bo boy loading kema lunggel hin sei di leng it's election ho hi anom nom ki candidate sa ding mi piten adei bang hen sa ding hong ki hen do nung teng le thing noi so noi hon anom nom ama to bol ta winte in la mi pite hi mandate pe ma sa wen lang mi piten adei bang ki hen sa wen lang a ki heng do pen pen chu thing noi hon nam na to khom pi ding in itin ko le ki tu kilem na min tin khan to ma cha na min tin inam songa ki bung khen na le party chom chom hu ping do ho hi lo zo ding hi ti ka ngai dan hi abanin interesting GMFDI le nu chin kholam chung chang nang ma ngai dan hin zero hatin ke hi Indian Constitution Article 25 a freedom of religion ti hi kazwe hi in military sunga hi religion and politics ki sei ngai lo hin hi tu azong ka chepi hin la retire kong hi tajia religion chu ka chepia politics hi halkhat involve zeb ding ka ti hin aje chu kitu kilem na ding khantong na ding gamtu mu na ding hi abona politics aum hin politics hi election bo bo hi lo politics in ti phal election bo bo hi pon nampi che dan hang pi nampi policies plans and strategies hoi politics ala ding hin che nu chin kholam and party hi ke ngai dan ka selowin zong youtube chom choma ngai dan chom chom ki share ho aumin che ke gyal dan in bang sa khu ho lam to ki sia hi ki dem ding hi pon anom nomin kum tha kum lui zo le mangin tin kum lui kum tha zo le mangin tin anom nomin christmas a day pha panin mang zong le kho boy hin la the truth will survive thu ta hi hung che sau zo ding hi tu hin ipipium zong le adie di lo hi khonung le god knows the truth but waits kiti to banga hi thilpha thildi hya le hung che so nin tin adi lo wa hya le pa pe to banga hung bul pai ding hin ke wa ngai dan kani poi abanin atam zo ithing noi lam kai ho zong phat sia ki khom jing o hi zein maban le ithing noi ho banga faction hung thading ham anob le GMFDI C bracket C chin kholam ai lo wale ka se ta ma bangin ke hi cho hi ka ki kum nom lo hin i ma jang ka se nom lo hin lunggel jong ka nei pon anomule khonung le CBC chin kholam baptist church song ki tivin tin abanin faction hongum hanlang CBC MC CBC PS ai lo wale CBC president ki ti jong lo ke wang ka comment nom poi lunggel ka nei poi freedom of religion ani hi ti ke mangai dan he abanin interesting le burning topics hat ibola o keng te thu popo na seijing ke ham ipi phachom dinga ti hian mabana gamtum delte hivin homeland delte hivin ichen home pi ho het angai jin ichen home pi ho thu isei lowal ipi sei do ham chunglanga pana hung khesua planet dang khat hung le se chunga hung chua japana homeland i siam diu hi pon ichen namun mama homeland i delo hi in
Homeland ni delwa le ichen home piu ikimi pa ma ho he na ngai jen gamtum kimuzong le mabana jong ihin sei to pe diu hin okeng te le e san te hi sunju in ana sei banga know your enemy to hi galte hi poi di jong le han gamtum del hi jewa le set to kisai gam le go to kisai hi ja hi hung ki boi te diu hin maban le homeland hin mu nu jong le koi to hung ba diu ham India le Bhutan to banga cham de la yom diu ham ai lova le India le Pakistan to banga phat sia gamgi thuai hung boi diu ham ti jong gel thei kham se na hin iza hi ama ho chan ama ho hindan ama ho kisa kholdan kivai hop dan alam kai teu koi hia koi hu ipit to bang hia mabana to bang lunggel emite chunga to bang lunggel ne ham e sante chunga to bang lunggel ne ham a movement u ichan ge ham ipiti tam ti update hi zo ngain hi cho hi lo wale I galmi te he lo wale I he chen lo wale I he lo ka wa I piam khat thil so ngum le I ki chai de du chai ki chai de du hin ja hi regular a si ka video hin upload ana vezi hon gel win lang share bol win lang a channel wang share da win lang idea pa khu share win lang ke a hi adi pene ka tipon ke a ko na hi debate and discussion hin nei theiwale ikom ikimi pa ma cheng ho hi I het che diu aban le hi chi dung zua ei ho zo ikisa hol diu preparation in ei diu ite movement che thajing diu hi ti lo ka sei no me abanin MNF a na zau khanin aseina ukeng te chaina na che kha pove atin amo se hi ati hi mo se aman amo se ti pa zoin thil hi amo se zo hin mi ukeng te hi thing noi la la chaina na lut mas pen hi win sagi ve get ve lang na lut no win bet stam tai na lut no win episode masan zo kana seitan alu zo se hi chaina galhung hi povin chaina galhunga training sai zo se hi dam se la hung kinung le zo hi povin abang khat Indian Army na thatin abang khat kachin hon akab li zin abang khat Burmese Army on athanin ahing mat zin hitin amoi alang khana ge la hi pa cha dum ta hin ki pe zo ta gamle na ma tinga thinga ma pangen hi win ada chi ta taw hi ama ho ba na MNF walu nin MNF ho to abanin e santi ho na lu du ve ti hi he ding hin ichi hi madondon se na hilo pure documentary proof le evidence uma books chom choma jong ana jiwa hi ta yang uma hin madondona ta galte noi sin azia thil mo se si hi chin loading thuta bawa ki vai hop ding thuta baw se ding hi chapana thu ha sajong le pu ha sajong le thuta pa chu thuta che pi ding hi chi dung zia I holong ki sa holding ti hi abanin sepai pangkhat ki tong kha na tong theilo a hi le ipi ti dem sepai ade in Indian Army a battle casualty ai lo wale physical casualty aumen battle casualty ti phatle galmun samona ki tong kha physical casualty ti phatle gale tol to ki sailo gari accident ham hoilayam khana so kha ho ti hin hitia differentiation om dung zuijin phat chom na benefit zong a ki hin itobang ham khanin koyam khat sepai panungin ki to kha na nein na tong zo lo num tale ama hi apum to zo lo ding zo lo to zo lo a hi a hi le ina kinung so lin tin hinla benefits phata war injury pension benefits chom tam ta to ki peding atong zo hi a hi le army sunga zong physically fit ho bo na to ding hi pon a fit low gal kap thei ta lo ding ti ho zong na to ding tam taw men canteen CSD a counter a to win ai lo wale adin ke ho gorkha rifle sunga momo amin thangin momo sob ho bolvin momo asemu win azo win sepaiten anein family ten anein acho win hisapana hi regimental fund zong ita generate ki bol ji hin lam chom ai ta ki tong kha ho alim abai ho zong
ki pom ve ki tong sa ve ti ding hin abanin he dinga phakhan hi gal hung ki do phat le sepai zo se battalion a sepai zo se gala ko na hi povin adam mo medical military termin LMC low medical category kitin dammo a galkap theding din muna talo ho aloi ho a battalion gala che phale a battalion location mun gad ding zo mi poi mo hi ja hi kitong kha jong le training chai hi a attestation kiti kasam nit chai hi a hi le kimo nung so lo imacha lo thia kimo koi lo rehabilitate ki bolte te ina kinung sol jong le ani kham se ding benefits government in api hi ti jong he ding apa he banin emi thinoi ho ki gom khom thein ding dan hin seyo enjoy jong ka seitan emi thinoi ho hi ki kop khom na di ha sa hin emi te hi tam ta hi sanga thom cha lam kai neu hi ding ethanom vin masang lai da chol ha magazine anom lai za nui bo ma ki se khat ki ji khat ka hin gel doin tu lai hin nunga neu cha golang neu cha to gari neu cha lampi neu cha alhaiwin in neu cha chapang neu cha semu ve thi to bang hin emi te hi a neu cha ngin i deu hin ki gop khom na ding in thing ho ki gop khom na ding in election hi da le phungle chang ki ji da le hi thei ding ham ti jong hin lam kai ki thanom wal tu in ve san ding in party khana sin si khat party dang khat hong ki goma le asin si hi na chu be ding koi sin si na be nom de ham italy te lam kai garibaldi hi lo ngal le na iti he hin ki gop khom na ding bang hi tu lai ta ha support hin la impossible wang hi lo ong pian tha wa ong ki siam tha wa ke sangin nampi poimo zoi ke lam kai na nampi ki su lo na ding hi le ke ki surrendering ka tin ke ka din mun in dal hang ka tin ka sepai ho hi ki gop khom na zaw hen tia lung gel the om wa le holo la ki gop khom na hui thei ding hi abanin Israel langa emi khuzat pi alulu le eho ipiti di ta ilhom na ka wa tin thilzo se hi a positive side a vet ding hin tu chung boina hin to win ki thopina hoi hoya kona hong lun ham ti jong gel the na Israel la imi sa teo phabe paumin cha konin Israel la sumle pai hong ki dong win nami pite ki thopin din sumle pai hin thonu win America langa hon hin thonu win mun chom langa hon hin thonu win hi cho chu foreign remittance te la jeng di hin tin hoi lai ki jong le i chen namunu ipui pa sa namunu gama toy chen namun amin bang chu sengam pon manipur ki tilala ki zanom lo zogam ki tilala ki pom lo ku kilen ki tilala ki pom lo zalian gam ki tilala ki pom lo igam hi lo ham ti hi tu lai tai pom pe no hin akoi mi izat igam hi lo akonin che do jong leo igam hi lo ngai nan na hu jing ahin hitia sei dingen delhi a jong a cheng dana ki tam ma tan in la igama jong ki kiem chom lo hin mun chom chuma hung chen phat le khan to na jong hungum zo ding aban le igam movement a ding a jong pan la na hungum thei ding delhi a cheng hon million milal phabep jong ki close pi ding sumle pai mun a jong ding america langa hon jong politician ho US president senator ti ho ichana influenceable theu ham UNO level a ding ai lowale US senate level a ding ai lowale Israel langa hon jong Israel prime minister through a mi hong tam phale voice in nei tengule prime minister Israeli prime minister influence in bol zo le ama hin prime India prime minister to hong kyo han lang issue to bang emite issue to bang discussion in hin nei thi leo emite ding a hi movement ma chal zo lo ding ham ti langa gel ding hi ese ki muding ana gin chanam ti hi hin ese hi thilzo se ape na muding hi pon moban li hin muding hi kinem zingutin nga le lowin nga zingutin tuai bol bangwin pangjingutin tua sangin jong ha jo chen pangjingutin kilung to utin lam kai hon jong ema oi pu na ding gel sangin nam pia ding gel zo lewan
mà ban hi ha salo hi yung kilung tu wa yung kilung khat tieng le ese kiti ha salo be hi sepai lu na dinga ipiti ki sa holding ham sepai lu dinga hi visram savdan ti ho het ngai poi thalkap theima sat ngai poi ngai pen chui le kha sim ding thai running 1.6 kilometer run in minute zan ham hi cho hi sepai kila phat le ipp ngai cham ti hi imu so kevin mi tam ta ta thaizin som nga som gup zakhalang al haizin lilanga bo akilheng do zin hi chi ho be pass lewan abana written adinga current affairs so ipp ho lekhabu chom chom newspaper chom chom gk chom chom sima hi chi to kilhona phat nei dung zuya doctor ho ki vet sa army lu dinga medical requirement ipp ham silina ne ham ngamit na ne ham ipin na ne ham tio hi au ma hi le cho hi aphat cha sepai kila na hungum masanga e male ma kisa holding kisu dam ding dai ready ding ong kila phalle nom ta lu ding ti he abanin assam rifle le army ki het dan hin seo tin assam rifle le army hi aki khema main assam rifle hi paramilitary force hin army hi indian army hin hinla a confusing na khat chwe le army hi MOD Ministry of Defense noya omehin defense minister noya assam rifle hi Ministry of Home Affairs home minister noya omehin hinla administrative a home ministry noya operational army noya tiding hin atamzo 90% officer hi army akona hiwin 10% to bang hi assam rifle cadre se hiwin operational ball phanul army to banga bolu phachom na ding hong hi phalle assam rifle to banga phachomu ti hin abanin hi chito kilhon na kanamel chi khanin kohem khanin idona pension chungchang tu chana hi agnivir ho thu chom hi le Indian Army Navy Air Force hi pension tu ni chana pension na lai hi inla government service dang even IAS IPS ti pension ta lo Army Navy Air Force bo pension Assam Rifles lo paramilitary force dang jong lo ka tina chu army a khoila all pension scheme hin OPS chadinga contribution e ma changai lo adang ho hi le NPS kitin new pension scheme e man contributing e man contribute zat hi government hi chizat ma NP ding ki holding market na ki investing yung retire phal e ma pension hi ding ti hi alas a chaina ding in emite naga gala I hat danu hin seo ti hin emite jong in hat mo chom di povin in la I hat danu ki seli iki chapo sa diu inom na mi hin sei ki diu u keng te ita san sa ki diu hin he thei khat chu chilai KNF te an hat ma mau hin la astrenu a hlom jen muntina available hi zo povin atam zo hi kachin training an hiwin kachin training kiti hi ga he theding en kachina aga training phanu le kachin training zo se hi galbol thiam hi pon kachina full training hin lavin in lang ahung kile ma sangbin kachin te to contract hi chet lo ai wang alo theilovin kachin a training na mun wa kachin te hin Burma Army ho dojing hi jevin kachin Army ho to Burma Army te aga dojing win live action tam ta expose ong hi pha nuwa ai lo la hung hi zo tengule India hung kinung le ziu India hung kinung le tengule war battle hardened ti ding hamna gal experience a hi je wa hi gal bol themo hi ti hi emite ya danu ahin hichina ka gal sungin jong emi thinoi ho KBC ti ding hamna Kuki Boys Commando ti ding ham KDF Kuki Defense Force KNA Kuki National Army le KNF Kuki National Front undivided to MCS ti ho masangin KNF ti on had ma mawin muntam ta uke ten e thawle am ho tha zat hi mun phabe bai tia tit for tat revenge anakila chet khojong tam ta anaki hal hin in la emite khoneo cha cheng in hi jewa khoneo cha ho hi mun tina thingno ho anom zo lo akho sunga ko na jong volunteer ding anom zo lo hi cho hi
i hat lo na tau khat zong an hi in KNFT hat dan hi keman hitin word of mouth akana zazien KNFT hat lai ta bin cha san hi independent an phung ki go ve akiti khat zong min an hat ma ma zong hin tin abanin achievement langa hin aimite last final result lang hin aimite hi itam thi zovin amho mi kuki naga ti angum phana nagaland langa pana zong isan ham khat ki thopina hanguma taban le risang casing ho ipp ho pana zong thiltam ta no ma emite hi ki khendet du hivin iti ja zong halkhan na ki hat mo zep aban le mi thilang in ki halang gamle go chan langa zong emite hi ki suffer zo hi ti hi kain se nom hin ki paumin tu ni chana hi chi YouTube channel an via support hin bol sing ho chunga ki pa tu khen se nomin thania hi alhin to kilhonin subscriber 18,000 hong baltan subscriber hong tam phat le mila thu ki sei to banga public speaking to banga subscriber lilenga zakhat zani ho hele inom nop ki sei thei hin public gathering dunga mi hlom namuna hi ita hi ki sei thei jeng hin big gathering big function mi tam na hong hi phan le ki prepare zep angai jin angai hlading atam pha le hin hal khat prepare zep angai hi chito banga hi subscriber hong tam che to kilona ke jong ita topic ka hin se ho nampi phat chom na ding ki kop hom na ding le machal na ding ka hin se ho hi pata ka ki prepare zia man chai pp hom hi jong le kya hi editing i macham lo hin direct record and flash hi jengin in la comment em kalung tu pi pen chu le nampi mabana kipun hom na ding kilung tu na ding khanto machal na ding le maban i movement lung tu mu thena dinga small step ma hong pang thei ding ham ti hin subscriber views the likes lang hi macha ka boy pon avinom nomin ding a likes nomin likes ding a share nomin share ding unsubscribe nomin unsubscribe ding in la khalle khat kitu khalle khat kito sonutin ki choi sangutin idei lo aum jong le discussion debate and negotiate bolutin put the 1313 the bol loading ti jong ka hin tiam nomin sumle pai lang hi ha si jong ngai pon retired person jong khat jong ka hin as YouTube ho them tama sum hol jong ka hi poi ka se banga hi nampi kana ponain kana ve nain nampi maban ding ka gel tiang le ka puna ja ka head na ho ka experience ho hal khat ki share le chi social media chung chon ami nam mi te ben na phat cho pi du ham ti lunggel zo ahin abanin hitia boina ho pi hongum phat le social media i sei lo zong close dora thil chom chom tam ta ho ni ta discussion bola nampi machana dinga ki man cha jing thei ki ready jing hi ti zong kain se nomin tin muntina hi chi YouTube channel anavia anangailha ho zo se na bonun chibai le mangpha